yagusezeranije komera shikama n'ukuri zohagushitsa Imana sumuhemu ngwihemuke kw'ijambo yavuze Imana sumuhemu ngwihemuke kw'ijambo yavuze wowe urarambirwa ukabivamo ariko umwami Yesu abereye maso umugambi we wowe urarambirwa ukabivamo ariko umwami Yesu abereye maso umugambi we nahinduka nateshuka icyo yavuze ndabizi azagikora nahinduka nateshuka icyo yavuze ndabizi azagikora. Wow. Mwaramutse cyangwa mwiriwe ivanye naho umuntu wese aherereye. Turabaramukije cyane cyane tubaye mwiriwe cyane hano kuri New Legacy TV. Twarababwiye ko turi muri East Africa tuvanye indimi zitandukanye. Reka tubishire no mu Cyongereza buke. Welcome again family and friends all over the world. We thank you for your support and love. It's your channel again, New Legacy TV. Uno munsi rero no munsi udasanzwe kuko twarababwiye ko nta rungu muzigera mugira kuri channel yacu. Tubafitiye programme nyinshi, so stay tuned. Igihe cyose muzamudukurikirana kuko tubafitiye ibintu byiza. Reka mbwire abantu baba bamerewe nabi bagwaye. Dufite umuntu umwe wenyine uzukiza ingwara ni Yesu Kristo. Mwizere Imana irabagirira neza ibakize. Hanyuma n'abameze neza bakomeze bashima Imana kuko Imana abagiriye neza bakaba bameze neza. Hanyuma reka mvuge kino kintu, nta Mana nta buzima. Iyo ufite Imana ufite ubuzima, iyo udafite Imana nta buzima uba ufite. So rero nimba ufite inshuti cyangwa umugenzi utarizera Imana, mubwire uko nta Mana nta buzima. Yego mugize neza cyane. Hanyuma hano kuri kamera murabona dufite umusore mwiza cyane, umunyamavuta ni umuririmbyi ukomeye cyane. Imana yaramutoranyije imuha impano ikomeye cyane. Hanyuma byari ngombwa ko mvuga amazina yiwe, ariko kuba turi kumwe nawe hano kuri kamera reka tumuheze umwanya kugira abashe kutwibwira amazina yiwe kugira tubashe kumumenya. Je ndamuzi ariko mwe ntimumuzi. Reka rero tumuhe umwanya kugira abashe kutwibwira. Kaze cyane. Murakoze cyane. Hanyuma amazina nitwa Ageneze Eriti. Sengera muri Pisima. Yego. Sengera rikorera mu Ngagara. Quartier 7. Ndi umusore. Kandi ndishimye cyane kuba hano kuri New Legacy TV. Mwakoze cyane kudutumira tukaza tukabana hano. Murakoze kabisa, Imana bamugisha. Okay. Arakoze cyane, amazina mwayumvishije sinyasubiramo, ariko hari ikintu gikomeye yavuze ko ari umusore. Ni umusore kandi murabona ahagaze neza. Rero bashiki bacu bari badukurikirana kurabona nguko yo umukwe mwiza cyane. Aje turakwakiriye cyane kuri New Legacy TV. Numugisha kugira kuko novuga ko kuba twabanye naye kuri channel yacu muzukuri numugisha, ntago twabifata for granted, tubihaye agaciro cyane. Hanyuma uno munsi wa none nakeneye tuganire kuri kariyere yawe yo kuririmba
cyane niyo dutindaho. Twari kuvuga ibintu byinshi ariko niyo dutindaho, kuko abantu benshi barakuzi mu ndirimbo zitandukanye, ariko abantu benshi ntibari bazi aje uwo ari we. Rero dushaka kwanza, kuko wababwiye amazina, dushaka kwanza ubanze ubabwire n'abatakuzi aho utuye, imirimo ukora, aho uririmbira, igihe watangiye kuririmba, uko byagenze, kugira abantu kwanza babanze bamenye uriwe, hanyuma tubashe gukomeza imbere. Ego. Murakoze. Ego. Ni nkaho ntari nivuze neza. Kubera ukuntu bisubirishije ngaho ntiwanyuzwe, ariko amazina naranavuze. Ajenezerizi Sengera muri Pisima, korera mu Ngagara, kwa Bishop Gilbert. Ego. Abahazi naho. Hanyuma ntuye mu Ngagara, mu Ngagara quartier ya mbere. Ego. Umurimo bo sinabwiye abantu ko ndi umuririmbyi, babimenya ndi umuririmbyi. Ahanze nta yindi mirimo kora nyine banziho. Tuzi ucuruza amakara. Oya. Sinacuruza amakara, sinacuruza ihuzu. Nuvuga ko hano hanze nta yindi mirimo cyane, niyo tugisoza n'ishuri. Turacariko twishakisha cyane. Ego. Ariko ndagira urabona ko imbaraga tuzifite. Nicyo kintu nyine mufite. Imbaraga turazifite. Twokora kabisa. Twokora ni kesho y'umwanya gusa. Rero nguko. Ego. Oya turumvishije kandi ndibaza n'abantu bamudukurikirana, ndibaza mwumvishije cyane. Hanyuma nkuko mwabyumvishije ni umuririmbyi, ariko dushaka atubwire igihe yatangiye kuririmba. Igihe yatangiye kuririmba, impano yayimenye ryari, kuko hari abantu bavuga ngo impano nje narayivukanye, undi akavuga narabishakishe biraza. Iyo dushaka kumenya nimba ari impano kavukire cyangwa ari ibintu wenyine yashakishije aza kugirirwa ubuntu biramuhira. Ngaho bankutubwira kugira tubimenye. Murakoze. Ego. Sinzi ko nuvuga ngo natangiye kuririmba ryari, kuko kuva ngira umwana nararimbaga. Hari n'ababyeyi baza bambwira nyine bakambwira story ko nkiri umupeti mutoya, cyagiye nyine umwana bataragira ubwenge, nje nakunda kuririmba cyane. Turirimbo twaho hafi nyine basanga ntumereye nabi, turirimba. Urumva ko kuririmba ni ikibintu nyine tuvuga ngo natangiye iki gihe. Nakuriye mu ishengero muri Sunday school ndirimba. Ndakura, ndabatizwa nje muri korali y'ababaye nk'abakuru mu ma ministeri, kugeza n'umwe ndacaririmba. No kuvuga kuririmba simfite umwaka novuga ngo natangiye ngo uyu mwaka, ariko ni ibintu nakuriye kubera ko twakuriye mu ishengero. Ni ibintu nakuze nyine mbamo mu makorali ndirimba. Ni kuko niko bimeze. Rero biragoye kuba no kubwira ngo ni uyu mwaka, ariko kuririmba nabyisanzemo naje. Nabyisanzemo kabisa. Hanyuma hari sorry gato, hari ikintu wari uvuze ngo nimba narabishakishe ngo cyangwa nimba ari byo navukanye. Sinzi, ni impano y'Imana. Impano y'Imana, kuko sinavuga ngo narabishakishije. Uriya habaho ikintu maze kubona cyo nuko habaho umuntu kwimenya. Hari imyaka ubaho utiyizi kwanza nshoboye iki. Naje iyo myaka nayibayemo ntazi ko ndi umuririmbyi, kandi nararirimba undi umuntu akambwira turirimbye neza, urimba neza, ariko muri je ntaremera ko ndi umuririmbyi. Ku buryo nubwo noja gusenga quelque part nkabwira Imana ati Imana, nze numva nkunda kuririmba, uzobimpa. Kumbe ikintu naje kumenya, nari kumenya ko muri icyo gihe byari ibintu byanje Imana yampaye, ariko hari hasigaye ko nje nemeza umutima wanje ko ari ibyanje. Urumva naragenda akabwira Imana ati Imana, uzompe kuririmba ndabikunda. Imana nayo yandeka ati narabiguhaye already ni ibyawe. Tubizi gusa ko ari ibyawe. Rero ko nagiye nkura ndimenya, mbyemeza umutima. Mbyemeza umutima bishingiye ku maprofu nagiye mbona, ku bandi bantu bambwira, naje ndirimbe nyine kavuga ati ibi bintu zoba ari si bisanzwe. Rero uko nyine niko nagiye nemezwa ko ari ibyanje. Kugeza ubu kuririmba ni ibintu nyine nkora bitamvunye cyane, kandi urabikunda. Yego, kandi ndabikunda. Rero nicyo kinyemeza ko
n'ibyanje yego. Okay, arakoze cyane, arakoze kabisa, arabidusobanuriye. Hanyuma reka tumubaze iki kindi kintu, kuko hano hanze hariho injana nyinshi zo kuririmba. Kuba Imana yaraguye impano yo kuririmba, wari ufite opportunité, wari kuvuga ngo okay, reka nje kuririmba sekira, reka nje kuririmba izino ndirimbo, reka none se kubera iki wewe wahisemo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana, indirimbo za gospel? Kuko hari umuntu ushobora kuvuga okay, kuba mfite ijwi reka ndirimbe indirimbo za sekira cyangwa ndirimbe indirimbo zitandukanye z'imico n'akaranga. So kubera iki wewe wahisemo kuririmba gospel cyangwa indirimbo zihimbaza Imana? Urakoze. gifatanye na cya kindi navuze, kubera ko ndi umuntu wakuze ababyeyi bantoza umuco mu ishengero, banjana mu ishengero n'igihe nari ntaragira ubwenge, banjana mu ikanisa, no kuvuga nakuriye mu ikanisa, kandi urabizi no mu ikanisa nabo bararirimba cyane. Ni ukuvuga kubera ko nakuriye mu ikanisa kandi nkabona mu ikanisa baririmba, nibyo bintu cyane nabayemo. Kubera iyo mpamvu yo gukorera mu ikanisa, mbere yo kuririmba kwanza ari ubukristo, kandi iyo umuntu ari umukristo ugerageza nyine ko ndabura ukuntu nobivuga, ariko kimwe cyo impamvu ntaririmbye ziranjana, nkaririmba indirimbo zihimbaza Imana, nuko ndi umuntu wakuriye mu ikanisa. Nibyo bintu nakuze mbona cyane, ni nkabyo bintu nakuriyemo mu ikanisa, mbona abandi baririmba, bijya baririmbaga bari imbere yanjye, naje nibyo nahisemo kuririmba. Cyo kimwe nuko ntekereza yuko umuntu wakuze atarakuriye mu ishengero ariko agakurira ahantu baririmba, afite impano yo kuririmba, nizera ko nawe yaririmbye ibyo abo ngabo baza baririmba aho yakuriye atari mu ishengero. Rero je kubera ko nakuriye mu ishengero kandi baririmba indirimbo zihimbaza Imana, nicyo kintu nyine ubwonko bwanje bwakiriye, kandi ndi umukristo, why not nturirimba indirimbo zihimbaza Imana? Nje numva kuririmbira Imana nk'umukristo ari byo bintu binyuze gusumba ko nuririmba ziriya stile zindi wambwiye wavuze. Niyo mpamvu yonyine nuko ndi umukristo kandi nakuriye mu ishengero, nicyo gituma ndirimba indirimbo zihimbaza Imana. Arakoze cyane, arabidusobanuriye, yagize neza cyane. Gusa ngira ikindi kibazo nshaka kukubaza, kuko impamvu nyine uri hano abantu bashaka kumenya bihagije kubijanye kuri wewe. So dushaka kumenya, wakuriye mu ikanisa uririmba, ni nawe ku inspiration yo gutangira kuririmba. None icyo dushaka kumenya, uririmba kugira indirimbo uririmba ukeneye ubutumwa bw'abamare ku isi yose, cyangwa no kuvuga ngo okay, ahisi igeze ikintu cyose ni business, nkeneye ibihangano byanje mbishireho, ariko papasi ya mbere ni ifaranga. Hari abantu bameze uko. None se nawe papasi ya mbere ni ifaranga cyangwa papasi ya mbere nuko wenda ubutumwa bwamamara? Wenda ubidusobanurira selo nuko wenda ikiza gigutera courage yo kuririmba, niki kibyisha inyuma? Urakoze. Icyo kibazo kiragoye kandi kiroroshe, ariko nenda gusubiza mu magambo make. Mu byo Kristo yadutumye ku isi, tiyadutumye ngo batumye ku isi ngo mugende mushaka ifaranga. Oya, nk'aba Kristo abana b'Imana yadutumye ku isi ati mugende mwamamaze ubutumwa bwiza, kandi no mu ndirimbo harimo ubutumwa bwiza. Rero papasi yanje yo kuririmba si ukugira ngo ndonke amafaranga nk'uko wabivuze. Ndirimba kubera ubutumwa bwiza, kubera gukunda Imana, ukuvuga ndirimbira Imana, kuramya Imana, kandi nkaririmba ndi kuvuga ubutumwa bwiza ku buryo nawe zo kugeraho tibigosha ifaranga, ahubwo bigosha ubugingo. Niyo ntego yanje yo kuririmba, si ifaranga vraiment. Ifaranga n'ubundi Bibiliya zitubwira neza ko ari n'inyongera muri urugendo rwo kuja mu ijuru cyane. Rero papasi ya mbere ni ukugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku muntu wese. Umuntu wese. Nubwo hari igihe urabona
aya marezo sosiyo dukoreraho ibihangano byacu twabikoze tukabishyira kuri media hari igihe umuntu yogira ngo wenda cyane n'amafaranga tuba dukeneye kubera iki tuzifata tukazishyiraho kuri za YouTube ngo tuba dukeneye ifaranga ariko mu by'ukuri ntabwo cyane ari amafaranga ahubwo nuko ni moyen de communication ni itumanaho donc ni ahantu ni moyen nziza yo kwamamaza ubutumwa bwiza cyane nubwo hogira hakatuzanira je nizera ko iyo wakoze igikorwa cyiza kikagera ku bantu bose iyo kibonetse nk'amafaranga ari igikorwa cy'Imana ari amafaranga ni agakado k'Imana ibigucishirijemo kubera ko nawe wakoze igikorwa cyane ego ariko ni papa si no kuvuga ubutumwa bwiza cyane nicyo gikuru ubona jewe ego okay yagize neza cyane murumvishije papa si yiwe nuko nyine yatubwiye no guhimbaza Imana hanyuma Imana nayo kuko izihezagira abakoze neza nayo igahezagira hanyuma twavuze cyane ataraturirimbiraho gatoya kugira mubashe kumva ukuntu Imana yamuhaye umugisha afite ijwi ryiza afite amavuta ikico mukimenye kanje tuziranye cyane yaririmbye inza numva ko ijoro ryugurutse dushaka turirimbire gatoya kari ku mutima wiwe cyangwa indirimbo yayimufasha ino minsi zirashobora kuba ari nyinshi ariko dushaka kwanza abanza turirimbira indirimbo imwe kugira mubashe kumva ukuntu Imana yamuhaye umugisha kandi mukomeze munezererwe aho wicaye aho uryamye uhawe dukurikirana ego urakoze ngira si ngombwa ko noririmba yanje peu importe indirimbo oya ihaye igufasha nubwo ari yawe nibwo atari yawe nta kibazo reka turirimba nakarembo kavuga ngo ijuru rirafunguye umugisha wanje ndawufite ijuru rirafunguye umugisha wanje ndawufite rirafunguye umugisha wanje ndawufite rirafunguye umugisha wanje ndawufite ijuru rirafunguye umugisha wanje ndawufite rirafunguye umugisha wanje ndawufite wow Imana ishimwe cyane numva notanga haleluya haleluya Imana ihabwe icubahiro kabisa Imana ihabwe icubahiro wowe udukurikirana utange nka haleluya nka zitatu zo gushima Imana kuko ari indirimbo nziza cyane ku bwanje ndafashijwe ati ijuru rirafunguye umugisha wanjye ndawufite amen iryo jambo ricakira ino ndirimbo yawe urakoze cyane nukuri Imana iguha umugisha njye usanzwe uzumfasha cyane hanyuma hari indirimbo yawe wanditse izwi n'abantu benshi yaratrendinze abantu benshi barayizi dushaka wicisheho gatoya indirimbo ivuga ngo shikama wicisheho gatoya hanyuma utubwire background yayo wayanditse bivuye kuki what was the inspiration behind that song kugira nyine tumenye dutahure naco gihe abantu baza baheza agaciro naco gihe baza batahura message iri mu ndirimbo ego ni karibu yagusezeranije komera shikama n'ukuri zohagushitsa
aho yagusezeranije komera shikama n'ukuri zohagushitsa Imana sumuhemu ngwihemuke kw'ijambo yavuze Imana sumuhemu ngwihemuke kw'ijambo yavuze wowe urarambirwa ukabivamo ariko umwami Yesu abereye maso umugambi we wowe urarambirwa ukabivamo ariko umwami Yesu abereye maso umugambi we nahinduka nateshuka icyo yavuze ndabizi azagikora nahinduka nateshuka icyo yavuze ndabizi azagikora. Wow. Nta komenti ariho utera komenti ariho utera komenti uhite wandika hanyuma ino ndirimbo ni yiwe yitwa Shikama turaza kubaheza ama platform yiwe kugira amashe kuyikurikirana yaririnzemo message ikomeye cyane ariko sinshaka kuyisobanura shaka kwanza abanza duheze inspiration behind aho inspiration yo kwandika ino ndirimbo aho yavuye kugira dutahure imbaraga ziri muri ino ndirimbo. Yego murakoze cyane kuko wabivuze indirimbo yitwa Shikama indirimbo yitwa Shikama irahari kuri YouTube bahirebe abagira ubuntu bwo kwireba bayishake kuri platform yawe kwanza. Yego ni Ageneza Official niyo YouTube yanje mu recherche murayibona hari iyo ndirimbo n'izindi nyinshi kuko zirarenga zibiri n'izindi nyinshi muze gufashwa n'ibyo bikorwa byacu biri aho ngaho kuri iyo platform. Hanyuma ino ndirimbo yitwa Shikama ngo nari mbivuze indirimbo nakoze 2021 yakoze 2021 muri studio ariko nashize kuri YouTube 2023 yaratinze cyane ni projet yafashe umwanya kabisa Satani yarakugwanyije aho menya niba ari Satani cyangwa niba ari Imana ariko yaratinze numva imyaka hafi imyaka ibiri kubera ko ndibuka tuyitangira kuyikora muri studio hari 2021 turagenda turayikora irajaho nuko nyine processus yayo ziba zirezire yaje kugera neza kuri YouTube kugira ngo abandi bantu bayimenye 2023 wibaza imyaka myinshi yaratinze kabisa byagiye byivangamo utuntu nyine two tuma habaho retard ariko iyo ndirimbo irimo ubutumwa bwiza bwo kuremeshanya ni indirimbo nzani bukando nayandikiye nje nagiye gusenga ku musozi none kandi nari jenyine ngiye gusenga shike ayo majambo aramfata angiraho imbaraga kabisa oya gusezeranyije komera Shikama urumva nariko nibwire ko kandi mpaye nkubwiye numva n'ubutumwa bwiza bwo kuremeshanya numva no gushira muri melody bukagana no kundi muntu uzomuremesha kandi urabizi nk'abana b'Imana tubereye kugira ngo turemeshanye tubwirane ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bidukomeze muri urugendo ruja mu ijuru numva ni why not ntubiririmba ndavuga ati reka mbiririmbe ibi bintu ikiki indirimbo so ndafonda kandi yari n'indirimbo mbose ya mbere nari nanditse ariko ni ya mbere nasohoye ndayifonda indirimbo iraba nyiririmba mu bandi barayikunda vraiment aravuga ati wow message ni nziza iririmbitse neza barayikunda kugeza ubwo nabishyizemo imbaraga igera muri studio kugira ngo izogere naho nje ntaragera ariko cyane umutima w'indirimbo ni bwari ubutumwa bwiza numva ko nawe bwo kugeraho then nawe bukakuremesha ukongera ukibuka ko ari igihe tubaho ariko tukibagirwa ibintu bimwe tukabyibagirwa nyine tubibeve mu mitima yacu ariko ubutumwa ubwumvise ndabisa hari ikindi kintu gita kibyuka muri wowe ukongera ukibuka ko dufite Imana
izi yuzuza amasezerano kandi icyo yavuganye natwe izogishitse niko kuko rero kuririmba gutyo mfite umutima wo kuvuga ngo ubu butumwa vraiment ubu buzogeraho azongere yibuke ko Imana aho yamusezeranyije ategereze yihanganye Imana izohamushitse kuko Imana ntizihemuka so umuhemu guhemuke ku ijambo yavuze nubwo twe turambirwa ariko yo ihorera imaso ku mugambi wayo birindiriye igihe cyiza umwanya wayo mwiza kugira ngo ugere hanyuma ikore hari amajambo bawe menshi ariko bihangane ko turaganira nyine dukeneye kugira abantu bumva aho yavuye ego bo aho yavuye nari nsa n'uhavuze umwuka wo kubwiriza wari ufashe hari umukozi w'Imana twakireje ubundi hano ku ishengero ry'iwacu atubwira ariko tubwiye nyine ukuntu Imana isikora ikintu mu bushake bwayo kandi ikagikora mu mwanya wacu itagendeye ku marangamutima itagendeye kuri feelings zawe ko wiyumva kujya twivovota ngo ese Mana mutubabone ibyo mpaye ncamo ngo kubera iki ngo wandetse nkabicamo arabidusobanurira vraiment ndabyumva cyane ngo iyo wavuga bya bintu ukavuga ati Mana wantaye ukivovota ku Mana wene se Mana urihenga Imana uzivuga ngo umunsi bafashe umwana wanje bakamukubita bakamwica bakamugirira nabi haje nari nicaye bamukubita bamukora bijya byose n'ubu ni ukicicaye nariko mubona ariko naramuretse none wowe kubera iki kurambaza ngo nicaye haje nyine nari nicaye igihe Yesu bamukubita igihe umwana wanje bamukubitaga bakamubabaza aho nari nicaye n'uyu mwanya niho ukicicaye uho uca muri ibyo agomba kutubwira nyine amafenomene yagiye aba igihe bafungaga ba Paulo bana n'abakozi b'Imana ba Yohana babateka mu mavuta uwo kwibaza ngo Imana yari iri hehe haje Imana yari iri babakorera zirantumwa biriya byose bazikoreye byo kuzibabaza n'uyu munsi byo baruca mu bibabaje niwe Imana iri niyo yicaye no kuvuga Imana ikorera ikintu mu mwanya wayo kandi ikagikora kubera yo gusa ijambo rimwe nuko imigambi yayo kuri twari myiza nubwo twoca muri biri ariko fin de fait iza yigaragaza ikakwibagiza ijya souffrance yose kubera ko twizera neza ko ibyo yibwira kuri twe ari byiza rero indirimbo ifatanya nayo majambo nuko kuremesha ubwira ko Imana ari Imana isoza ico yavuze utegereze wihanganye cyane ni kuko indirimbo yaje numva ubutumwa bwiza nogeza ku wundi muntu okay arakoze cyane abisobanuye neza cyane n'ubwenge bw'Imana ino ndirimbo ku bwanje yaramfashije cyane kuko ni ubutumwa bwangezeho kandi buramfasha cyane so umuntu uha udukurikirana utarareba ino ndirimbo ayisange kuri Aje Official niyo ndirimbo iri uyikurikirane kugira ubashe kumva buno butumwa burimwo ni ubutumwa bukomeye cyane buturemesha nubwo tuba tunyura mu bibazo bitandukanye nubwo tuba duhura n'indwara n'ibibazo n'iki ariko aho Imana yadusezeranyije tuzohagera duhumure urakoze cyane mu by'ukuri ku bwanje iyi indirimbo yaramfashije cyane kandi ndabizi n'umuntu uha udukurikirana ubu nyine nawe ino ndirimbo nayikurikirana kandi yumvishije inspiration ino ndirimbo yavuye uko iza kumufasha cyane hanyuma Aje dushaka kuko wabisobanuye neza cyane kuko ino ndirimbo niyo twavuze shikama ariko ndabizi si yo ndirimbo yonyine mufite muri studio cyangwa imaze kuja hanze none mwa mufite indirimbo zingahe ziri hanze murakoze cyane indirimbo mfite ziri hanze izo ushobora kurondera ukazironka kuri platform mfite indirimbo zine ibindi bihari ni ibitaramo bisanzwe amasession nyine yo guhimbaza Imana ariko indirimbo zanje nanditse ziri hanze ni zine hanyuma kuri YouTube yanje hariho zibiri hakaba hariho n'indi YouTube hariho n'indi platform iriho izindi zibiri abantu ntibaza babimenya cyane ariko zirahari ariko abantu bibaza ngo nizira zibiri gusa ariko ni zine ni ukuvuga indirimbo mfite hanze zanje ushaka ukaronka
ni zine niko icyo kibazo nagira barambajije ni zine kabisa. Okay, atubwiye uko afite indirimbo hanze zine kuri platform ushakisha ukazibona kuri Aje Official. Kurumva wogenda uziyasanga hanyuma abaririmbyi benshi uzusanga bagifite impano yo kuririmba ariko batagira impano yo kwandika, ugasanga wenda baza biyambaza abandi kugira abandikire. Tuza tubibona kenshi, ugasanga ministere runaka cyangwa umuririmbyi runaka yasohoye indirimbo ariko akandika writer akandika ni runaka wayanditse. None wezi indirimbo zose ziri hanze ni we waziyandikiye, ariko tutarageraho impano yo kwandika yo wifite. Hanyuma tuhite tumenyaga nimba ntayo ufite, turahita tumenyaga aho ziriya ndirimbo zavuye. Ego. Okay, murakoze. Murakoze. Indirimbo izo nababwiye zose nije waziyandikiye, nije wazanditse. Hanyuma icyo kibazo warumbajije nje nzambona nandika kandi twebwe iwacu ni mwijuru aho dutegereje umukiza kwazava, uwo ni Yesu mwana w'Imana, uwo ni Yesu mwana w'Imana, azatwambura umubiri wacu upfa maze atwambika ubwiza bwe bwo mwijuru, tuzabayo tunezerewe iteka ryose, tuzabayo tunezerewe iteka ryose. Ndahiriwe ko nizeye musaraba wa Yesu waminduye umuragwa w'ijuru, ibyago ntacyo bikintwaye. Ndahiriwe ko nizeye musaraba wa Yesu waminduye umuragwa w'ijuru, ibyago ntacyo bikintwaye. Wow, arakoze cyane. Ino ni indirimbo yiwe nshasha ntiraja kuri YouTube, abantu ntibarayimenya ariko tuyirindire cyane. Turayirindiriye kandi kimurumva ukuntu ari indirimbo nziza cyane cyane. Ahubwo nimba hari umusponsor uhari okunzi ino ndirimbo aze kutwandikira muri commentaire, hanyuma ino ndirimbo tuyisohore isi iyumve, abantu b'Imana bayumve, kuko kurumva irimo message. Hanyuma Aje nshaka kubaza question isa nk'iya nyuma turangiza iki kiganiro cyacu, kuko uri umuririmbyi uririmbira Imana, Imana yaraguhamagaye kandi sinizera uko level urimo ubu nyine niyo level ushaka kugumaho. Dushaka utubwire wibona hehe mu myaka 10 iri imbere? Wibona hehe, wibona ugeze hehe mu kuririmbira Imana mu myaka 10 iri imbere? Murakoze cyane bo. Murakoze. Icyo kibazo kiragoye. Biragoye ko nokubwira ati mu myaka 10 nzoba nduko, ariko ngo tuyoborwa n'ibitagaragara niko ijambo ry'Imana rivuga. Abana b'Imana tuyoborwa n'ibigaragara. No munsi ushaka kumbona ukabona ati ibyo binavuze azoba bigezeho bizoca, ariko abana b'Imana tuyoborwa n'ibitagaragara cyane, tuyoborwa no kwizera gusa. Sino kugira ngo mu myaka 10, ariko icyo nakubwira cyo nuko ibi bintu bizokura bibe binini. Nje ndumwana w'Imana, narabatijwe, ibyo ndabyizera ko ndumwana w'Imana, kandi icyo natumwe ku isi no gutangaza ubutumwa bwiza, kandi bitari mu gihugu kimwe. Yaravuze ngo tugende Yudeya, Samariya, kugeza amahanga yose. no kuvuga
isi yose turayemerewe rero nizera ko mu myaka 10 kandi wewe wa project imyaka myinshi cyane mu myaka 10 frame ndizera ko iby'Imana yashizemo bizabe ari ibintu biri international ikizaba ari ikintu cyagikora ku rwego rw'isi kandi ku rwego rw'igihugu rw'isi abantu bakeneye ubutumwa bwiza uno munsi turacari ko turirimba mu mvugo imwe ariko ari gihe tuzoririmba mu mvugo z'amahanga cyane mvugo z'amahanga ku buryo n'utari umunyamurenge gusa cyangwa umunyarwanda cyangwa umurundi akabyumva aya nama project dufite kandi twizera ko Imana izobitugezaho rero mu myaka 10 ndibona ndi umuntu wose serving isi yose hamwe n'Imana ndabyizeye yego cyane okay ufite vision nziza reka tukwitege mu myaka 10 twitege mu myaka 10 twitege uririmba indirimbo z'icyongereza z'igiswahili z'igispanyol kuko nizo ndimi ubu nyine twovuga 5 major languages ziri hano ku isi turabyiteze kandi turizera hamwe n'Imana kuko wabivuze kuko mwe muririmbira Imana kandi n'Imana ibashoboza turabyizeye ko muzabigeraho hanyuma ikindi kintu no kubaza gitoya buri muntu afite aba role model akavuga okay je ndashaka kuvuga wena nuko nje ntari umuririmbyi ariko tuvuge nk'umukinyi wa football azavuga vraiment nkeneye kuzakina nka Messi kandi urufana mani upore cyane ego nkeneye kuzakina nka Cristiano Ronaldo kurumva projection yiwe yose ibiri muri cyangwa arabaririmbyi bazavuga vraiment jewe atari mbonye nta wundi none wowe ufite saba role model ureberaho muri no kariyere yawe yo kuririmbira Imana yego urakoze cyane mu kintu cyose je nizera ko kwiga kutaza gushira kwiga twama twiga umunsi ku munsi rero kugeza n'ubu hari ibyo nkikigira ku bandi ariko namenye neza ko nanje hari ababanyigira buriya banje hari umuntu ushaka kundeba akagira icyo nigiye rero kubera ko nanje nzi neza ko hari umuntu ushobora kumbona akagira icyo anyigiyeho nanje ndagerageza gushaka indi version nshyashya yanje cyane kwiyubaka ku buryo wa muntu wonyigiraho ataba limite akomeze yige kabisa rero icyo kibazo sindi bukurikire ngo kubwire ngo n'urwo runaka ariko wumve ko nigira ku bantu benshi frame kuri benshi abo twegeranye n'abo tutegeranye ego cyane ni kuko mpanumva no gusubiza iki kibazo kandi unyemerere aba ari ukukigusubiza hanyuma arakoze cyane kimurumva uko aduhisha izina cyangwa amazina y'abarole model biwe ariko nuko bahari kurumva icyo twijeje ko nuko ahayiga kandi ibyo ahayiga ni ibintu bitera bimujana imbere bimuduza kuko niko nyine yabivuze wenda ikindi gihe nitumutumira wenda hari igihe azomutubwira hanyuma reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu turangiza reka tumuheze amajambo ijambo rimwe cyangwa abiri yogenera abaririmbyi bagenzi biwe baririmba gospel music cyangwa aba upcoming babazamuka ugira amajambo bagenera wenda yobafasha muri uno rugendo rwo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana urakoze cyane ikintu numva nubwira aba baririmbyi baririmbira Imana ikintu cya mbere gikuru si ukuririmba si cyo kintu cyane twoshira imbere ariko nimba uri umwana w'Imana kandi wumva ufite ikintu cyo kuririmbira Imana ikintu cya mbere Imana ibidukeneye si uko tuza tukaririmba cyane ahubwo ibikeneye ubuzima bwacu donc turi connected n'Imana ibikeneye imitima yacu iri pire kuri yo ni ukuvuga mbere yo kuririmba tubanze tumenye ko dufite ubuzima butunganye dufite communion n'Imana ni ukuvuga nicyo kintu gikuru mbere yuko hazamwo kuririmba rero umuntu wese w'umuririmbyi ntugashyire kuririmba imbere shyira baza urebe eske
entre yanje n'Imana tubanye gute numva mubanye neza n'Imana uririmbira Imana unezerewe uririmbira Imana ariko Imana ikeneye ko umunsi ku munsi twirimbura tumenye position y'imitima yacu ko imitima yacu ihagaze nayo rero ibyo tumaze kubona ko dufitanye ubusabane bwiza n'Imana turirimbira Imana rero igikuru ni ukwisuzuma tukagira ubushuti n'Imana tukagira umutima ukunze Imana mu nyuma tukaririmbira Imana atamitima y'uducira urubanza dufite ubuzima butunganya ku Mana icyo nicyo kintu ndi kumva nubwira abaririmbyi kuririmba twe kubishira imbere ariko dushake ubuzima bw'amatanya n'Imana donc tugendere mu kibanza Imana ishaka tunga ubuzima Imana yishimiye kurusha gutunga amajwi Imana ikunze yego n'amajwi ni byiza indirimbo ziza ni ziza ariko cyane kuko Imana ikireba cyane tireba za ndirimbo turwa turirimba ireba ya mitima ihaye iririmba rero tugire ubuzima kabisa bw'amatanya n'Imana bukunze Imana imitima ikunze Imana imitima itunganiye Imana cyane ngiyo message ndikumva nubwira abarenze bagenzi banje kandi n'ikindi kigiye gutandukana n'icyo gito tureke gucika intege turirimbira Imana uririmbira Imana unezererewe kuko Imana ivuga ngo umunezero wawe nizo nkomezi zacu uririmbira Imana unezererewe kuko ari gihe uririmba wenda ukaba utaririmbye neza ariko umutima wumva ushaka kuririmbira Imana hakaboneka umuntu akaguca intege sisi kuruza uririmba gute kuzugira gute akaguca intege ariko komera uririmbira Imana nukuri unezererewe cyane kandi n'abantu bafite amareve gukorera Imana bagasavinga amahanga Imana irahari izagenda finance turabyizeye mukomere dushikame ariko turirimbira Imana imitima yacu bikunze kandi binezererewe ni kubwo butumwa Mana mva nogeza ku barinzi bagenzi banje ego arakoze cyane ubutumwa mwabwumvishije nta mpamvu yo kubusubiramo ariko avuze ibintu bikomeye cyane tubikurikiye cyangwa mubikurikiye abaririmbyi baba badukurikirana zo tugeza kure cyangwa zo bageza kure hanyuma aje turagushimiye cyane kuba witabye ubutumire bwacu hano kuri New Legacy TV mu by'ukuri turagushimiye cyane nubwo tuziranye ariko byari kuba ngombwa ko hari igihe wari kuvuga tibikunda ndi biza ariko turagushimiye ko waduha umwanya wawe Imana iguha umugisha ikugirire neza kandi ibyo wifuza byose Imana ikomeze yugurure imiryango kandi nkatwe New Legacy TV turagushigikiye cyane tukuri inyuma igihe cyose uzodukeneraho ubufasha turahari hanyuma turabashimiye cyane namwe mwadukurikiranye mudukurikirana mu by'ukuri kera mwabaye umuryango muri famiye mudutera intege zo gukora uko bukeye n'uko bwije turabashimiye cyane wowe uhawe ureba kino kiganiro mu by'ukuri ndagushimiye cyane ndabashimiye cyane nta kindi kintu twavuga cyangwa nta kintu dufite cyo kubaheza ni ukuvuga ngo Imana ibaho umugisha n'umuryango wanyu n'amaproje yanyu Imana ibagirire neza cyane hanyuma reka mbibutse kino kintu ku bantu bazadukurikirana bagakunda ibiganiro byacu batarakora subscribe reka tubasabe mugire subscribe na share kugira abantu bagende bumve buno butumwa bagende bumve zino mpanuro twahawe na mwene data no muririmbyi wacu aje mu by'ukuri mwamugize neza kuko niko gusavinga kugira twamamaze ubutumwa murakoze cyane kubwo kudushigikira Imana ibaho umugisha naho ubutaha God bless you so much ciao